special for Manipur gi oina haitai khogi Manipur gi oiba policy ama laktori ba conservative government ni the government si mawang da mulere ado hojik sumu na Modi na prime minister waraba ado loina Amitshah na mu home minister je dum pai le taragadi amu se home minister pai ba yani yaroi na ta ki post ma ama cabinet ki kano si minister jingji demand mem tong na ri ko hoji odan ni panbi re mangda ado yamu hanjan jaro gi haiba mayam sigi pot da lag ahong bakhar le taragadi adi government si masana dum si BJP led NDA government oi tar su masigi government si da koi gi portfolio si masi kar ahong ba le taragadi policy si Manipur gi damakta di policy je new policy khara oirakpa yai hai si aishu thamninge ba adu natadana hanagi paiba president amari prime minister and other cabinet colleagues hana leramba jingduna as it is Manipur gi phibam jida moi dum pai ta di hanagi phibam jida dum tawbu ya oi thok pisiam leyeba maramdi aina khanna jariba khoi thamjariba wafam se special for the policies of Manipur the kari policy and the government sina third BJP led government sina prime minister Narendra Modi na madi Amitshah na kari tawra kadagi haiba matamda madu hanagi makhoina yanaga legi ba haitare ekhoina jo han hanjan TV channel kya da platform kya da hairaga laiko makhoina tawge khallaga yalaga leriba thorang do madu sungso soidna makha satharakane ba ekhoi allegation oibe yai that is reality nataga facts kara dum madu tongan ba circumstances mayam di ekhoi lebe yai do ekhoi ngangnari se kurumaina popi thabada se central government na kari mamakhalgi yam chawba action ma lokhala kanada madu mangan na khona ba dum tawgibu udi haitare state government na state lengang na tawba ngaktane ba aduda state lengang na tawba matamda man mangam samana yoksan mangam da ba area khar da thabaksi adum pangkhok bangam da na leiki ba kari ginu haidar di support from the central government se yam what crave adu leibani madugi ahong je khoina thoidongna ugi deba mamang da aduna dum sigi state government da marnai nang narnai dum tawjero khoi state government da tawriba thawuk tu da khoi mateng pangoi hana bias oiba manba mawong ama khoi da sumlak ba haidare ade buffer zone mayam ama seme masi international law na oirsu international humanitarian law na oiraga buffer zone ama semsi haina laktaragadi madugi tonganba kenoma protocol ama ngaga official notice ka thoktana phajana tawgadabane ba adusu khogi country ma gi marakta leiba potu ne bala ka doise adubu officially thokta bida hekta army na khogi buffer zone tham gi mong man ba thamjilaga khoi hekta madu sangba yaroi kholoi haiba aduga peace and normalcy puraknamdi gana haijilaga leiba thawongse masi adum satharaga lehelloidra anoba government si laga gana haibada ai hanagi prime minister di president na makhoida toriba thabak sida endorse tobodona adum encourage tobodona adum uri ba khoina di the egg of the army ni aina banjai si army no ero then paramilitary forces na oiro adu gadi sigi Manipur gi peace and tranquility si restore tawake haibagi policy ama nauna semaksi haidar gadi anoba minister mathau tare among the idea ma tongan malakpa then the collusion kar labra isi allegation ma amo itarsu from different side of the people like koi mam tari ba kai da tare haidi koi gi cookie gi militant sing the su agreement sign tongnaga laiba singje whether their agreement is extended or not masi koi question isi hangnai ori bane ba hojik se masi koi extend tawdre 29 February dagi masi amone extend tawdre hai taragadi madu officially thogadabani adi extend tawre hairga su tawre haibadugi legadabani then the ground rule yauriba for ground rule do ekoi phasana nga in natraga ngakte nga naba kari thabak lokhot ke dage ga haibagi tongan ma thowang ma tawgadamne ba adu masi tumilation re kari hai no khangre masi policy amane ba makhogi masigi policy na tongan ba makhogi agenda ma yaur kanada tawba manba policy ma tawraga losin mangam daba makhalgi koida violence tholaga masigi yam chaotic oiba situation jingji akhoi dum create ta hole sumatang to hole
सिगी पॉलिसी से अदुम होंगोई अइना थमजनिंगी से स्पेशल फॉर मणिपुर अदुगा अतई स्कीम खर दिदुम होंबे आइको मजे तोंगान तोंगान में डेवलपमेंट स्कीम जिंग से एनआरई जीएसआर सु देन अदर की गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम मैम लेरिको 240 स्कीम्स तगी हेना कोई मणिपुरदा इंडिया रे इंप्लीमेंट तौरीबा अदुबो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तौबा तौदबा देन टारगेट पॉपुलेशन यौबा यौदबा हाइबगी अदुदी याम चावबा कोई वांग अमो ओइरी मरक्ति खुरत नाना होरगा कोई यौगदबा मियाम की मखुत यौद्रीबा अब इन नक्परे स्टेट गवर्नमेंट न तौबा प्रोग्राम स्कीम जिंग दबो सेंट्रल गवर्नमेंट न तब दबो कोई यौबम थोकपा फंगम थोक मी द फंगदना ngasi बावबा प्रॉब्लम मैम लेरी थेंगनरी कोइना उरीबा अदुना ngसाई पॉइंट द लाक्सलगांदा अखोइदा याम मरु ओइरिबा कोई मांग द तादुन लेरिबदी अखोइ हौजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अमदी रायोटिक सिचुएशन अमदा थोलिबा अखोइगी मसी कॉन्फ्लिक्ट से मसी रिजॉल्व तौनबगी तोंगानबा पॉलिसी अमा तौबा तारगदी मधु याम थुना लोशन गिरदौनी मधुना अनौबा गवर्नमेंट सी अमुक फॉर्म तौबा तारगसु ngसाई केनोना अमितशाह ना अदुम प्रेसिडेंट सॉरी होम मिनिस्टर ओइ लेरबा अदुगा अमुक नरेंद्र मोदी अदुम प्राइम मिनिस्टर ओइन लै तारगदी मखोइगी चेक तौगिबा बिफोर सी इरप्शन ऑफ दिस वायलेंस दे हैड सेट ऑलरेडी मोइना तौगिबा प्लान दो अदुगी सेट तौगिबा प्लान दु दा अदुम लाग मदुदा ताहनबा सोइदि इलकदौ माले अदु सम स्टेटमेंट अमदा मदु मीडिया की रिपोर्ट अखोइना अमितशाह ना आइबदो सिगी केनो सिदी डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट से सिगी मतुंगदा अखोई केनो से पीस एंड नॉर्मल सोइदना मणिपुर लानगनी हाइबगी स्टेटमेंट याउकीबा अदु अगदी थवैना मसिगी केनो से वायलेंस से थोनबगी इंडल्स तौरिरा इंसिलिरा मदुदा पांगजलिरा हाइबगी पोदमा अखोइदा मयाम वहंग मयाम थोरेबा अदु सिगी मणिपुर की लोइसनबा कोई मांगना तारिबा फर्स्ट प्रायोरिटी पीरिबा पीगदबा पीबम थोकपा मसिदगी मसिगी केनो से पीगी हाइतादी अखोई मणिपुरदा लेबा अखोई मियाम चिंगना अखोइना खंगमिनबा याबा अखोइदा पीस बिल्डिंग प्रोसेस ता लाकपा याननबगी अथोबा मतमदा सोल्यूशन से पुरकपा याननबगी हाइतारगदी हौजिकी गवर्नमेंट सी द याउरिबा अखोइगी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जिंगसे मसि सिलक्तगदी आइदी पॉलिसी से तसेंना कैसु होंगोयना खंजनिंगी थमजनिंगी मरमदि अमुक ममांगना येंगबा याय अखोइना ममांगी कुकी नागागी कॉन्फ्लिक्ट टुदा अखोइ 7 years हेना मसी अखोइ अदुम चथनगीबा मखोइ लोसनबी पॉलिसी अमता तौगिदबा हाइतारे अदुम येंगगा लेबा अदुमाइन तौबा अदुम लै अन पॉलिसी से इहोंग होंगदबा मानदे फॉर द से bringing the peace and normalcy in our state Manipur madudadi am ho mi singari ihong hongdo mande government si hane masati dum leibani na adaju chief minister sidasu Manipur da khoi chief minister dum leiba adaju home minister prime minister ju hane lido dum oidaragadi masi ihong hongdo mande na ifa song je soin thamningi adu athai development scheme jing dadi adu home mayam la kani maramdi ngasai gi athai partner leiriba केनो जिंग जी की एनडीए की पार्टनर जिंग द मरुइना हुजिकी जेडीयू लेरिबा अदि टीडीपी लेरिबा मखोगी प्रेशर दा दगी डेवलपमेंट के से कुरमैना बिहार जी स्पेशल स्टेटस पीओआईडी आंध्र प्रदेश स्टेटस डिमांड स्पेशल स्टेटस डिमांड तौरिको अदु एरागदी तोंगानबा केनो अमदा डेवलपमेंट की थबकदि अदुम पॉलिसी दी होंग पयायबा अदु मांगदा तारिबा खोई मांगदा तौरिबा तोमम थोकपसे मसिददी स्लाइटली किदंग चेंज तौरकदि याय अदुगा पुनम होंग कनादा याम थुन रोमन से पीस लाकने सिदी आई थाजजदे नै पासोन किदरी हाई किदरी दुगम ता तेरे सुबह लोकसभा की इलेक्शन लोकसभा मिफम द जुआई तारे मणिपुर जिना कोई रेकॉर्ड ने ख्वाइदगी मेंबर हमना वांगांग दबजे रेकॉर्ड सु लेग्रबने दुना सिदे द कोई ओपोजिशन होइना चलगा कोई ओपोजिशन होइना चलगा एमपी अनि जिना करी 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 तवम थोई थौदांग हाइतारे मरु होइना हाइतारे वांगांग बगी चांस फंगदेगा हाइरि बसे तसेंना फंगदब चला नत्रगा मागी पार्लियामेंट वांगांग खतंग नतबिद मागी अतोप सोर्स लेरिबा मयाम फजना सिजनरगा मणिपुर की इशू जे लेबाक हौना याम कन्ना मयाम मरुएबा इंपोर्टेंट इशू अमनीना खंगन बतारगदि खोगी सेंट्रल लेंगांग सुंसोय सोयदना खोगी मणिपुर की इशू जी येंगने खले हौजिक फावदि याम कन्ना येंगदबे मोंगनि था तराहमदे फाजले मसिना मरम ओइरगा खोगी मणिपुर ले प्रजाजिना हौजिक पालिबा लेंगांग बीजेपी ले तौरिबा यानिंगदबा फोंदोखरेबा साइ मतंगजिदा खोगी हौजिकी ओपोजिशन सकदरिबा कांग्रेस की अनिजिगी लौगदबा थौदांग हाइतारेबा मसी कितंग तेलो नो माबिरोजे अइन हमजनिंगे जे मसी यामरु ओइबा क्वेश्चन ओइबा याम फजबा मतंग अमने हाइतारे पॉलिसी चेंज तौबा नत्रगा पॉलिसी दु हानगी पॉलिसी दु दम होंगना
hongdana leigadra haidi this topic koi khanari bisigi same government same policy haibaduda ohong makhara langadra haibagi matangda sayojan noninchu magi keno se keno mayam observation mayam pi ko maramdi asomdigi laiba potu hongdana leibase policy hongdana leiba yaroi manipur khagi context da hairagasu aikoi namung thamjagina aikoi gi portfolio khara hongaga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤꯒ ꯑꯩꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗ ꯑꯩꯐꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ since the independence of India ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯗꯦꯜꯂꯤ inner Delhi haiba leibra then on the other hand akhoi yengse ba Nagaland hairo Nagaland ama khadang oire ko MP se ani ini chali basing akhoi notice ki yeng bada adagi outer Assam inner Assam ai se leibra adugi akhoi da madugi divide and rule policy madum yaw base since the beginning of this parliamentary election se horko matam dagi adum leibadong na sim akhoi do feel the way sida ani da choma game ama lehli si mai okay da akhoi outer Manipur haba ma inner Manipur and saliba keno ani se akhoi mute ani se MP ani se masida punjel laga makhoi ani oiba mot khara what are the issues of Manipur to be placed before the parliament haise khoi nomudang khanagi ba je khoi ta de januni ko am ta gi deba anu people na ta deba what are the issues faced by the people of Manipur in the hill areas and village valley areas haisi phajana moinin digest toga madu dissect toga madu issue jing do kamai address to jige haibagi pot ama leite adu madu kogi BJP ma chatpa Congress ma chatpa o natraga NPM ma chatpa natraga atopa party gi ama chatkibana oigani na haibagi party manade ka na haibagi wapom lom do chattawri madu laleba madu as a representative of Manipur masi akhoi pulap punjilaga karam gramba issue jingje khoi parliament da puka sige haina naina kanada nangna sige ya ji pukhalo aina sige ya ji pukhalake aina swai pukhalakbada nangna swaina support to academy ga haibase masi amta ugi de haitare adu dilana wa so angang daba jai yabamin takpi hidni pabna haibi hido jai khwaidagi wa angang daba gi record leikri neba adu ta de khoi na hujik laiba khoi mangda ta lere akhoi yam power prominent oiba mi sakani khale koi myamna Manipur myamna yam yare makhoi ani da thawdang khara sinarani makhoi na thabak khara pangthoni haibsi yam nungai ba faunari ada aikoina kenota aikoina feel tawri ba pot amadi makhoi na election da mai pakiba se bimol amadi kenona athar makhoi ani na kagriba matamda okpagi function ko adugi nungai badu natte ba khoina pamis akhoi miyamna pamisi adugi nungai badu natte akhoina pami ba miyamna pamisi di makhoina akhogi issue sing je pukhalaga parliamenta maduna thabok oina onthora kanada miyamna madugi mai phangba mikup to adune ba akhoina ngai raga leise adu lakpa ngamdragadi akhoina thagalu budu kaisu kanade ba adu dasu adai dasu then we have been experiencing since kogi violence was erupted from 3rd May. They could ureba. Parliament the quick high parliament see as on to 10 days consecutively, Mako sitting like Bungam Gide for the normal function to Bungam Gide, parliament procedure. Automatic luxury, Mayamna, Langchali, Kosali, Atuto Bauda, Manakan Gaba, Matambi and the government go. Hosisham Lakada government leaders came Tadana Lake. The Manipur issue ki katang law ba khara MP khara su ekoi gi suspend to weba magi yawn deba adu ba lei khibneba adu bhaw da kemta to gi de 10 days azon to sat phaw da ekoi phajana madu gi wakhan khana je ba ya gi dini aduna no confidence motion mau thangla kana da yam Manipuri matang gi kitang khana je na la khibneba
adugi matam du da ekoi hujik TDP oro Trinamool Congress amdi yam chobo role ma logi mamangi parliament session da ko Manipur gi matang da yam phajana maya moitra yam phajana role ma logi ba ngangi mo yam pai bukhale du yai admai tawna ko gi AP gi ngangi sidi Manipur si as a part of India gi territory ama da leiba lamdam amani na masigi da maktai koi part ama se koi suan ba yade koi whole body sida kari umba part ama sok da koi da ana ba mayam phau do ni kai umba khara se defect like do ni haisi phau da ngoi na hai ne adu da di ai koi na hujik MPNEC koi yam bajana combination chare hai tare hujik koi na yeng ba da ko se outer da su inner da su ana koi congress act ne ba thari si aduga mu ai koi gi myam na si NDA government si yadaba hai di 2 lakh se na vote phangi ba moi se 2 lakh se na phangi ba vote se yadaba di na te ba yam phane pi ri ai tare ko koi mi yam lai ri ai tare ko lai ba mi sing si gi mindset se kamain khalaga vote pi gi bno hai de khoi hai ba ngam jade that is the kanoni freedom of choice ni magi kamaina ai apam ba mi khanja bai se ai gi right ni dana ado kem hai ya da mi na pi gre vote se ado pi ga na ju koi hojiki yam phajaba margin namda nawai gap margin se antabi wang ni vote kai se energy se khoi 1 lakh 8000 Manipur han bani si record se adu ko loina na outer da su yam wang ni ani makki wang ba mayam na merit phajabam di period na khoi ja thawak phajana sinare na khoi na kari kari lebak ki dam da kari pukhalaga thabak togada ge haibadu yam kupna madu exercise toga hai tare ko phajana homework to kan madu thabak to bi tangai phadab leire high grade election mamang da su kenona 𝗍𝗂𝗡𝗀𝗡 high grade mana kai high grade ekoi sigi keno je first priority si ekoi mai magi lamda hanjan na ba ekoi gi relief camp da leiriba sing aduga ekoi gi distress internally displaced people jing je masi mai mayum da halalaga rehabilitate tongno gi si ahanba priority da thabak toguni haiba podama leigibani adegi keno da su high gi outer gi na su high gi sumana leibase sigi susing jida Manipur gi tongan be issue mayam ama leiri hai tare si de khoi loina panbada chithau go da bai tare matam jam chen matam su lekte adna masigi issue mayam je amuk tang table to raga assembly na madu pukhalakan da assembly su phajana ai ko yam choi ba mai ko gi si violence la ki bi asoi ba je ko ni jo ana panjagra bani ai ko gi mihut sing da kuki gi mihut naga gi mihut then maite gi mihut mayam ama they are sitting together in the floor of the house ai 60 ne ba moi phami se makhoi na lobo warep tuna thabuk oina tawhan bagi mahutta maite gi leader ni haidana si minister na tawbusi maite tawbani haiba hai government na tawbu oina uhundabagi mawong ma lakhi base say whether maite si tribe to sangadra saloidra haidu they have to discuss on the floor of the house modu khana ga dawne ba ado concrete decision haira sida tribal gi interest sina soi hana yauraba listed tawraba tribal jingi sadu tribe to sangraba jingi interest soi sina sokte haibagi debate ka tawno yam phajana tawwa du decision lawa kanda tobo di modu issue du lairoya ba then adi poppy plantation haisi then forest degradation natraga environment gi matang mayam every situation mayam issue mayam che masi floor da phajana khanaraga modu parliament ki members in su phajana delegate floor da fukhala kana da parliament da fukhala kana ani do combine on the Salakanda and be choosing a resolve to do it, swap to do it, address to one of the Shuroina. I do not tell about the lady of Poche. Adumina Yamna can oidaba, unite oidaba Makali Dizan, my Amama, Amana Loba, the Amana Mudizan Loba counter and say reaction Mamche. Swanamatang counter reaction to Gamay, I don't know Quisi, how crave. I don't younger Manga Tado Bawapam generation of Tanzania, Madame Later Banina. I call Yamungai, I call MLA, sorry, MP, I call Satore, I call Miamna, a Choba Mendama Piraga, Nakoida, Masidi Levaki, the Muktasim, in the Tonova, Sinarabani, other Gadi Yampazana, I call the Lady Sumayam, Lengi, Susmayam, I call religious Sumayam, the community based Sumayam, Lady Koida, then development, Saban and Nipalin, I could see a granite economy to da, I could come with like you don't know. Other Equina Niba Sapon, I could be missing a daily Salaga, Tong. Hang moi bula di ni bula dong ni haibagi wakal do sangni ba man ti ni sabada phainam buksen chawo ju pinin te bagi mong do ko sample rival oi ba economy ma ai khoi da sample laga ai khoi su na koi na kap da lay khoi ning tam na khoi economy se sempat ngam gadam ni haiba ai khoi vast oi ba version oi ba resource me am je adu mari am lay gre hai tare
masi ekoi ngasi mo do kanana semke even yeng jeba ai ne step panjani mam ka ai panjaw ge matam sida ekoi sing sau thwe lan mayong ngare sing sau thwe Manipur government na kayu makhare scheme khare lauk thoga tawno kana hona jai ado 6 crore 90 lakhs ka ki package ma lauk thoga na madu thungi ga thungde hojiksu yawto mayam ma thoi ko madu leiba leitabra khangde asuk yamna waba sida why the India government na ngasi bawda economic package ama crore chama gi sani sigi haidana amata haidri si kayino 24000 houses household uji damage tawre koi national calamity sina adugi karigi huji bawda madu compensation pini haibagi wafam leite koi legi da moy da lagani ko adu asok pamida lising kai pini gan hairaga adu kan hairaga loisan greba adu duties of the state to protect the life and property of the citizen of the state haibneba adu akoi kai adu tawnabagi package ama so package ama bawba laukthok pi ji kai gino sin singi hojiki ekhogi kano dasu laukthokte rayo se lani matam su laukthokte wari mayam jigi adagi hojiki thoiba sing sau se su laukthokte then hoji makha ta koi chatpa yade jigi tongan be special flight se flight sing da concession ticket se da concession pin abagi thawang am ta tawde awna ekhogi mapana sa choba like tam jaga da wa dagi na taga chatpa ngamjada ba mayam gi yam khudum jada mayam transport and communication yam khudum thiri suma mayang asi bawda ekhoja tomi masa dona yengaga dum leiraga dum leirak pase masigi wapamji ekoi yam phajana koi MP ni sina pukhalaga na da yam manana koi gi yamna pabot haitare koi lon da ko lamba saba makoi ni na lemina rakanda Manipuri sibawdi togodamni hana pukatpe matamdo oire madu natragadi madu jo khoni yengre hana mamangda mayam lawursu congress na mayam lawursu kemda tagidrabani makhoi ni kali strategy tawraga lawrake aduga madu tahalaga thabakta policy making process to da madu yawakbagi haibadudi koi mayam yengi tari adu ai khoina makoi da support pibatai feedback mayam pibatai na ano ni yu da ina answer hoina pining mamlei NDA se amadi India Alliance sina taba ani sina to wo matam da Manipur gi keno se integrity gi threatening ekoida leiba keno se tendency haitare na da khoida nungai taba se adum leini ada ani sina dum sagal khibane ba Manipur se either Congress or BJP si ani mak sida BJP ko te sama 15 years ki khoida te sama laktore hojik se ko adu lakpa matanda mamang sum khoi khara pan gre adugi marak da mayam ama lei gre adu sinataba ani sinataba atopa ama khangna lengak pair ko matam do adwaida Manipur gi integrity na ta Manipur gi development da khare henna change ti Purakpa Yagani da hojik leiriba ani sina pai ta ga deba khoi we don't expect from these two group and I join them again right